Kubli pi baro syakatup khubor jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san minta kesengi kilong. Yarengkat jabing kita ibet kirang hak result matric ber class 12 arts. Ajing pencai pat ba kacai lain nongpo halor kejing pentre belai ki kulung kena. Ban penclur ki kena ban lebha rai ke skul ban penpai biang ya ke bai skul ladaki yo 100% cheneng. Bat la pentebit ki pulit ya khat artali ki kso ban smadien ya ki bom bat drop. Bat mentangin pa shiki khubor bakam banya. Hene kesngi kashpau terik ujiliu kan long kesngi ban sa kan mau ya ki kena baro ki bayale ya ki examen metrik ki ba pas bha bat ki ba klem la ban le bharu. Kan long ka jingsa jingkan mau ya kesngi kemen ya ki ba pas bha ne kesngi bakthang ya ki ba klem la ban yo ban khet yu so bathyang. Napedeng ki pau hajar ngut ki kena bayale ki examen class 10 but 12 arts la sakhi ya kejing rengkat jabing jong ki thei bat kirang ki belatere shitom met bat mensim ban yo khet ya ki so ki bathyang wat hapedeng kejing pendeko jong ka klam hakini ki arts nem balalet nakaliang ka Don Bosco Media Network kalayo ban ya kren bat ki kattu kat ni ki kena ki balawan chakmat ki balapen pau ya kejing kemen bekila ban yo ban khet yu so bathyang jong kejing tere shitom. Nama dia kejing keku ki berhatam kejuku ki bali slay kejing ke janga pangar banyak kembang kembang long jangan dan ban ai kuble ru na bentai ki bahan besan janga baro ini ipa tekinya kabaro ki hantam ru ki kai ki belah kai yang katan ke school bat unjuk ru iki junior teachers si anjing LP school ki ba long laki ki no parenti yang bat Kamtam iki nangkai ke hikai nasri yang nama demaki kiba hikai u abcd abcd ki alphabets pangak penuh kumne kemangalong dia ngasngu ngadap pada semua yo boleh nama demo u aku ba ngad du jing kemen demo u ba nang ai boy yang napok bangan nim kendandien wala kibun kijing eru aku dan kapo bang bangi randien no ndede boleh pat bala ba ai boy ni yang ada pada semua ya boleh, but ya baru ini kai kepala bagi sister kepala dan kat dan bentar hari kerja jok jangan. Kaperte dekat nong hiba itu beri top kinsa ku along doktor ku along engineer bun lagu jaya kini kaperte. Ndai yang asmet ngam sekutuna kita ndai nang ni ladap ngan top share gaji pudi ndai ngan continue gaji pudi FMA. Te kata yang aku belong sister kata kadiga im jangan. Kadi kajing khat jang boleh ma ngam ti pakana par kom nama boleh tre haki kom bangi melak mundur te ngam ti boleh lara nama kidan ki por ba tu ada ki yo pala de ka position ka ba kam he ki sha rong nama kom tu ki kwa no benong kam he shu ki kam kwa shu te tu te yang apa ngam narang ayo ikan rumah kemen ande ngaku ba ki penong sistem ngam kelar ke decision ini kata hi ka im jang abangan ng sister te tang lihat benai ni yo kan school ini buat lakap taru, buat apa dari di Jingdenjat, ini kinohi kai kita long di baklor dan nyerap, buat lada kade ke online ru, dengan aingu kinohi kai baru, but ni ru menangi ni dan sistem, nama ba online kam Jingdenjat, ban buat ya ka offline, ni kam semua tu aku offline ni, ini buat kat taru lada di terminal sistem tu kena bedi, sistem akan nuk kak ke bakile, jadi ben iMac bat musim. Buat dia boleh berpelat dengan nak jing macam musau nadu bang sedang ya ka exam buat haduk menta banyo ya kan ka result ru ngam sem la pang ngam sistem dia boleh belayarap yang boleh berpelat dengan nak jing macam musau buat haba ka embus kala pelat ya kan ka result tengah segmen sebutnya banyo I ba ka jing sistem jangan kala urlong buat ngelayak bandung ka top 10 ha kedan ka bakindai buat nga kwa banai kublay ki nuhikai ke bahikai nga ba deleng ba kachungki ba ngalala unpo sya kane kathong buat nga ai kublay ru ya ipa chunga iba la jarap yang nga ibla kersan nga buat na kumta chung na kamenta chungi banga tristom buat deleng ba chungi banga but haba once school ru kam di kita kabasuk ihapan polut bisa polut tengka hap polut baik kali baro but haba ni poi saka thong ni de ban system baga chin system chingi ka de ban long
kaba seiso but habang itrestong himde ban chutrei tangdap handai ngidei ban trei nadu kagnut kamisim nang banginyot ya torso jong gajingjok Ka office trekam jong ka chai line nongpo ka bahap hapo ka jingpet jingkmi jong ka Bosco Integrated Development Society bits menta kasngi ka shipho tarik ujeliu arjar apuar ka lapelong ya ka program kerpang kumnuban pensyai patba halor ka child labor act ka badairu kumshibenta ban rakhi ya kasngi World Day Against Child Labor ka bahap ha ka khatar tarik ujeliu arjar apuar kata ha kasngi utrai ya katay ka program lapelong haber nihat hakijaka long yo long hat. Hakatay kasngi lawan banyadan ringkat lang do ukail di Marak District Labor Inspector ba wan bor Kongla Labor Inspector Umling Block ikong Deity Kodor Lingba Center Coordinator Chailang Nongpo ki staff ka Chailang Nongpo kisamla pule ka Mahatma Gandhi University but kisamla pule na Martin Luther Christian University Shillong. Layo jingkren pensyai patba halor kapang jong ka Child Labor Act naki officer nakatanak jong ka Labor Department Ribhoy District but ka drama street play niki samla pule jong ka school ba Martin Luther Christian University Shillong halor kapang jong ka jingpen tre bela yaki khulung khanna ni naka chailay nong po kaba pay lakmi da ka Bosco Integrated Development Society kabadan hati ha po Shillong ni wan madrakhi ya ka World Day Against Child Labor hangne ha po barnihan haka jing shisha ka World Day Against Child Labor ka haba ka hadat tarik ubanay June andra iwan madrakhi pat haka sni ka bashpo tarik panijit ka pamro ya ka jaka ka barnihan baka ka commercial area ka ba kadon ki factory kidon ki jaka di sha di ay barokoy kaba kumbalabat tayo i officer na po Labor Department na po nang po ba batay ka an ka kindon bat kumjuro ka sapang ka child labor bat kumjuro kumbangi lai imine sapang ka drama lingpat ka bala ay da ka Martin Luther Christian University bat kumjuro na ka Labor Department ngay kernen baki brio kin sukho sapang ka child labor bat ka jing ka ba ki khana ki ba ki shem haba ki phat re balai ki Buon gijingyakren hangni hangtai bayos ngau na gikling giting up pag school St. Anthony's kashim tangi ki papas bha ni kashim tangi ki cream kat ba ka kentat ki bayo duna max ban penshisha hadu kat nu kani gijingkren bayos ngau na gikling giting up kalong ka basyongnya na kaliang ka Don Bosco Media Network kalayo banyakren bari Father Anthony Karkongor ibalong i principal kani ka school ibalabatay baka school hi ka ailat ikibaduna nakibaduna marks banyorung hakani ka school ringkat ka jingtmu banyarap ikibawan ni kilong ying kibaduk bakerdo da kababu ikathong ya baro ki khna bakinde bha hagijing puli ki jongki bat ikibayo 100% chaneng ka school kan penpai byang ya ka bai school jongki jukir kam da he thana do kata re ya ka bai school jukir la da ki pas ma ki yo la ka buno sa 100% percentage ki penpai no ikiru Nama baki wana ki yang sampai berjenjar kena ki tray bela re ni pat ni ai kalat kelinti tang hagari school ya kitu babit babiang ring ni ru ki evening school ka ba kena mostly bade ki drop out kim yo kalat kelinti re hangning don ki evening school ba aspatam ki kena high secondary gila kalau ke jeng to bakrau pa pat ko ra jeng men yang ni bagi noi kai kata sense of satisfaction begini ibang at least nilai rap bikini kena ki ba underprivileged so to say yo mo ki baduk ki ba don kebam don kalat nanti te habang ngis nang ikan tu iki ki budin pat nget kata ke jeng nget jungi ke jeng museum yaki pa makiru ki yo museum bet system ba kila pas ba dengan nget scam pa ngakat itu paro ki bam don kalat nanti sini stai bam yo admission sini stai kila panon senat sini evening school ni simbe Kipulit ka Jylla kiladep hikai pentipit khat artali ki sobe so smadin ye ki bombat drop ye ki ba en pendon kam hakaching thwet ye ki tiar ba pin mensao bat tiar pinyap bongut kum ki bom improvised explosive device IED baju pendon kam dikile no bat ki khai klau ha ki jaka pat ba nakini ki khat artali ki so ka khubor pulit kayatho ba hendriutli naki lahikai kumno ban smadin ye ki bom bat hendriutli pat ban smai ki drop pa bonjat bakinong khai be an ki bure Ahmed hakipla hakisinduk bat hakrem hakro
Urang badu ki pulit jong ka Jylla ULR Bishnoi ulalong ukongsan bansaki hakani kejing penpendapat ba beladap hikai pentebit yakini kisau smadin. La ai jing yero ru ki pulit ki bala pentebit hakikam hikai yakini kisau be sau smadin hapok ka kendai benai. Yakini ki kisau bethamai en bolang hakaperdon K9 jong kisau be sau smadin bakensai ka Jylla. Today, the passing out of K9, the 4 dogs which were recently procured by Meghalaya Police, and after 8 months of rigorous trainings, today passing out parade for K9 dog was organized, and they have shown the nice display here. Total 8 dogs that trained, and out of that 4 were recently trained, and we have 12 dogs total, and out of 12 1 is sick, so all other 11 dogs have taken part in today's passing out parade. It was 8-month long trainings, and our handlers, they have done good jobs. You have seen the coordinations between the men and dogs. They have understood their behaviors, ethics, skills, everything, and they have done good jobs. And we are sending our 4 more trainers for advanced training at Bangalore, and they will be going to Bangalore on Monday. And after that, we wish that we should procure some more dogs, because there are 12 districts in Meghalaya, and 2-3 dogs are required in every district. So by keeping that requirement in view, we require nearly 50 odd dogs, but we have presently 12 dogs only. In phase-wise manner, in due course of time, we will procure more dogs. We have sufficient handlers here to train the dogs, and those dogs will be utilized for the purpose of crime investigation and VIP security, anti-sabotage checking, narcotics detection, and bomb disposal. जो अपनी कला का प्रस्तुत करने जा रही हैं। लाजवाब फूल करके कला संगठन करते हैं वो भी। Lastly, we have Max moving towards the obstacle, showing his talent. A round of applause for Max. कमाल का प्रदर्शन किया एकता ने, जोरदार तालियां एकता के लिए। Super dog Max has indicated that there is an explosive in this box. So the handler has confirmed that yes, there is a box, explosive kept in that box. Well done, Max. Bat da kitu ki khubor ngilapoi syakabakun tat hadu bang desyam yang kublai shibun.